الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بەڕێزان خۆشەویستان، لەگەڵ فرموودەیەکتر لە فرموودەکانی خۆشەویستمان سەروەرمان درودی خوای لەسەر بی کە لە فرموودەی ژمارە 25 لە کتابی ئەربعینی نەوەویە گەیشت بووینە فرموودەی ئەبوذەری غەفاری کە فرموودەیەکی صحیحە و ئیمامی مسلم ڕیوایەتی کردووە. ئەم فرموودەیە بەڕێزان وەکو گوتمان ئەبوذەر دەجێرتەوە و ئەبوذەریش پێشووتر لە بەرنامەکانی پێشتر باسی بە تەرجەمەی ئەبوذەرمان کرد بە کەمی، لەبەرەوە ئەمە فرموودەی یەکەم نییە لە ئەربعینەوەیە کە ئەبوذەر دەجێرتەوە، بۆ ئێمە پێویست ناکات قسە لەسەر خودی ڕاویەکە بکەینەوە. طبعا ئەبوذەر دەجێرتەوە دەفەرمێت أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. دەفەرمێت کۆمەڵە کەسێک لە هاوڵانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بی هاتنە خزمەت پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بی و ئەم پرسیارەیان کرد لە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم. طبعا ئوناسەن لێرە مەبەستی پێ کۆمەڵێک لە هاوڵە بەڕێزەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە چینی فەقیر و هەژارەکان، یعنی ئەوانەی کە هاتنە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو کۆمەڵە سەحابیە، ئەوانە ئەو کەسانە بوون کە لە ڕووی داراییەوە بڵێن فەقیر و هەژار و دەستکورد بوون، دەوڵەمەند نەبوون، بۆیە کۆبوونەوە و هاتنە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. ئەم پرسیارەیان ئاراستەی پێغەمبەریان کرد درودی خوای لەسەر بی، فەرموویان یا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. ئەم پرسیارەیان ئاراستەی پێغەمبەریان کرد درودی خوای لەسەر بی، فەرموویان ئەی پێغەمبەری خوا، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني دثور يعني أواني كدولمندن، أهل المال. فرموان أواني كدولمندن كمال سروة سامانيان هيا أوانا براستي خنيبون أو اند خير و أجر و پاداشت ورقرن كإيما محروم لو خيرا لو أجرا، يعني ئەوان دەرگایەکی زۆر فراوان لە بەردەمیان کرایتەوە بۆ ئەوەی ئەوان کە بتوانن لە ڕێی ئەم دەرگایەوە زۆر زۆر خێر و چاکە ئەنجام بدەن و بەهۆی ئەو هەموو خێر و سەدەقە و بەخشین و ئەوە یعنی پاداشتێکی زۆر حاصلەکەن، وەک بڵێ ئەجرەکە هەموو لە بۆ ئەوان دەچی کە ئێمە بێبەشین لەو ئەجرە. فرموان يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. خو اوانش هر وكو ايما نويج دكن وهر وكو ايما بروجي دبن، بلام اوي كي ايما لوان جيامان دكتوا اوي كاوان مالو سروتو سامانيان هيا اوان كدتوانن وكو قوتمان درگايكي زور فروان لبردميانا كاوان بتوانن خيركي زور لو خوان حاصل بكن بهوي بخشيني بەشێک لەو ماڵەی کە خوا پێیان داوە، بەڵام ئێمە نیمانە ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني خو هەر هیچ نەبی ئەو ماڵەی کە لەوان زیادە، ئەگەر تەنیا ئەو ماڵەی کە لەوان زیادە ئەوان ببەخشن لە پێناو خوای گەورە لە بوو فەقیر و هەژار، ئەوان دەزانی چ خێرێک وەرەگرن، چ ئەجر و پاداشتێک حاصلەکەن بەهۆی ئەوەوە کە ئێمە لەبەرەوە نیمانە، لەبەرەوە ئێمە سەروەت و سامان و ماڵمان نییە، ئێمە فەقیرین هەژارین دەستکورتین نەدارین، ناتوانین ئێمە ئەو خێرە بەدەست بهێنین. بۆیە یا رسول الله، یعنی وەکو بڵێ ئەمە بابزانین، یعنی ئێمە جیاوازیمان چییە لەگەڵ ئەوان، ئێمەش دەمانەوێت وەکو ئەوان خێر حاصل بکەین، وەکو ئەوان پلەی ئەوان وەربگرین، دەرەجەی ئەوان وەربگرین، بەڵام ئێمە نیمانە بۆ ئەوەی ببەخشین. ئێمە بۆچی خێرمان لەوان کەمتر بی؟ لەبەرەوە ئێمەش هەر مسلمانین، هەر دەمانەوێت بەندایەتی خوا بکەین، یعنی بە جوانی بەڕێکی بە کاملی،
چی خوا فەرزی کردووە ئێمە دەمانەوێت ئەنجامی بدەین بەڵام کە نەمان بی ئێمە چۆن ببەخشین یعنی ئەمە پرسیارەکە لە فکریان هاتووە چووە یعنی کە خوان بەراورد کردیە لەگەڵ کۆمەڵە کەسێکی تری دەوڵەمەند هەستیان کردووە کە ئەوان خێریان کەمترە کە لە ڕۆژی قیامەت دەوڵەمەندەکان خێر و ئەجریان زیاترە بی ئەوجا پێغەمبەر درود خوای لەسەر بی یعنی مژدەیەکی زۆر گەورە دەدەت بەوانە و دەدەت بە هەموو ئومەتی خۆی دەدەت بە هەموو موسڵمانان بە هەموو کەسێک ئەوانەی بە تایبەتی کە فەقیرن ئەوەندە ماڵیان نییە کە بتوانن لە ڕێی خوا ببەخشن یان سەروەت و سامانیان نەگەشتا و ئاستەکە زەکات فەرز ببی بۆ نمونە لە سەریان یان حتا بەخشین بەو توانایە بەو قەدەرە بەو شێوازە ناتوانن وەکو ئەوەی کە هەیتی کە دەوڵەمەندە بەڵام لێرە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم یعنی مزجینەیەکی زۆر گەورە دەدا بەوانە و بە هەموو مسلمانانی تر وەکو گوتمان هەتا ڕۆژی قیامەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی ئەوەلەیس قد جعل الله لكم ما تصدقون فەرمووی بۆ ئێوە نەتانزانیوە بۆ ئێوە نازانن کە خوای گەورە بۆ ئێوەش داناوە کە ئێوەش بتوانن ببەخشن ئێوەش بوتان هەیە سەدەقە بدەن بتوانن ببەخشن لە پێناو خوای گەورە ئەوان چوزانن ئەوجا فەرمووی إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة طبعا بريزان أو كومالا شتاليرة لو حديثة طبعا لحديثة دهاتوش لحديثة 26 أوش يعني بيواندية كي بهيز هي لقال أم حديثة لوي باسي كومالا شتتريش دكا ك يعني بو ايوه چتان زانيوه بو ايوه واتان زانيوه صدقه تنيا اويه كمن مالكم هبي ببخشم لبيناو خوا بيدما كسكي فقير وهجار تنيا اميه صدقه بو مفهوم الصدقه للاي ايوه تنيا قتيس كرا وبويك صدقه تنيا لمال ددري بو ايوه نتان زانيوه كصدقه زور لو فراوان ترى زور لو قشغير ترى زۆر شتێتر دەگرتەوە کە ئەمەش وەکو سەدەقە و بەلکو خێر و ئەجر و پاداشتێ سەدەقە وەرەگری بەبێ ئەوەی کە یەک فلسیش بیدەی بە کەسێک بۆیە فەرمووی إن بكل تسبيحة صدقة ئەتوو یعنی کۆمەلە زاراوە بەڕێزان کۆمەلە وشەیە کۆمەلە زاراوەیە کۆمەلە ذیکرە وردە لەسەر زارێ ئینسان ئەگە بێت و ئینسان هەوڵ بدە محافظەی لەسەر بکە زۆر ئەم ذکرانە لەسەر زمانی بێتە دەرێ و ئەنجامی بدە ئەمە هەمووی وەک ئەوەیە کە ماڵی خۆی بەخشیوە لە پێناو خوای گەورە إن بكل تسبيحة صدقة مجرد تو جارك تسبيحات خوای گەورەت کرد گوتت سبحان الله وطبعا سبحان الله ئمە پێشتریش باسمان کرد يعني چی سبحان الله يعني خوای گەورە پاک و بێگەردە منەزەهە لە هەموو کەم و کورتیەک خوای گەورە صفاتی کەمال تەنیای خوایە سبحان الله ها وكل تكبيرة صدقة طبعا بلي سبحان الله أما صدقيك وكو بلين اشتكت بخشي وكل تكبيرة الله أكبر تنيا خوا قوري وخاصة إنسان كاتي كأوكسا يعني هستج بوابك يعني كدلي الله أكبر فعلا لجياني دا رنق بدته فعلا تنيا خوا قوري لله تنيا لخوا بترسي لا لكستر نترسي الله أكبر صدقية وكل تحميدة صدقة مجرد الحمد لله حمد خواي قورا ها أما صدقية وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله وشي توحيد وشي شهادة كس هيج خوايك نتنيا خواي قورا نبي يكتا برستي خواي قورا أما صدقية وأمر بالمعروف بزانا وردة فراوان تربي وأمر بالمعروف صدق ونهي عن منكر صدق فرموي تنانت أتو فرمان بچاكه دكي أما صدقي خيره پاداشته نهي لخرابه دكي أما چيه يتر هر باشيك بي هر چاكيك بي هر خرابيك بي كتو فرمان بچاكيك دكي بمفهوم قشتيه كي فروانكي كتو نهي لخرابه دكي
بمفهوم قشتي وفروانك أو همو صدقات برزان. چه نعمتك أما، چه نعمتك إنسان لمال خوي، لشوين خوي، لشوين كاري خوي، لكاتي أنجامداني إيشو كارو مشغلت، لكاتي روشتن بو بازار، لكاتي هاتنوا، لكاتي ساربون بو سيارة، لكاتي روشتن لناو سيارة، لكاتي لناو مال دانشتوي بيئيش لك، يعني لك لهستان لدانشتن لهر كاتك بيش نوستن، يعني لهر مناسبة ذكرك هيا داندراو. أمانة هموي صدقاته چه نعمتك برزا، وشيكي زور خفيف زور آسان لسا الزار ولسا الزمان إنسان، هموي خيره هموي صدقية. أو جا فرموي وفي بضع أحدكم صدقة. ليرة برزان بضع كناية لبو جماع كباسي جودبوني جنو ميردك كاتي كا قضاء حاجة لنيوان جنو ميرد روي دادا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي صدقة. طبعا بزانه برزان أما بو فرمودك ليرة كوتاي بيدت قصي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أم خطابة لقال شيء لقال أوكم على الصحابة وكوتم أو فقراء الصحابة كفقير كان الصحابة كهاتنا خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم أم إشكالين بو دروس بوا دانويت ريقات شاريك بدوز نما دانويت بزانن والله بيغمبر صلى الله عليه وسلم شيء بو أم بسيارة أو جاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم ولا مكي داوة كوتاي بيات ولا مكا صحابة كان هموي لتيجا هشتن كاس أم ذكرانا هموي صدقية. بلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكوتاي فرمودك كفرموي وفي بضع أحدكم صدقة وكو بلين يعني ببير كرنوي خوان چون دبي چون دكري أو جاب سياريان قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يعني ما بشوازي بسيار فرموان أي بيغمبر خو وكو بلي أواني تر أما مفهومة أما تيجيشتين ظانمان واضح بو رون بو هيج بسيار هل ناقري سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ها أمر بچاكا نهي لخرابة أما وديار رونا بلان براستي أو برقي أخير بسياري لدرس كردين بسياركش أوية أي بيغمبر إخوة چون دكري كسك شهوة آرزوي خوي بهوي شهوة آرزوي خوي أو كار أنجامد يعني نفسي بال دادا خوي حزي لو كاريه شهوتي خوي بطال دكا كاتي كجود دبي تولق الخيزاني آخر چون دكري خيري بو بنسري أما أوي كإما ظانمان أوي كإنسان عبادتك أنجام بدا خوي هول بدا خوي ماندوب بدا يعني زور عبادت وكو دالن كم تازور جهدي تدايا ماندوبوني تدايا تكليفة ها بلام أما هيش نك تكليفه بلكو أصلا أما كابرا بحزي خوي حزي ليه أما شهوتي خوي شون ذكري خيري بوي بنسري أو جاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم والله أم بسيارة جددة توا وأم إشكالش روندك توا بشوازك زور جوان كقياسك اللي را قياس بكارديني ونمونش اما برزان دو شواز يعني يكلا شوازكاني جياندني ما بس هر كسا بيوت قسيك ديوت ما بس خوي بجيني بو برامبر يك بيداغوتري ضرب المثل يعني انسان مثلا يكلا شوازكان بو اوي بجوانترين شوا وبكمترين كات كتو ما بستكي خود بجيني اتو بنمونه نمونه بينوا راسا او تيدا جاي برامبرك لو انا تو دقيقه 20 دقيقه نيو ساعات قصيبو بكي بس شرحيات بلا انا ليتينا جاي بلا مربطي بك بنمونيك ليتيدا جاي او اوجا قياسي اشتك لسشتك بولي ربي عمر صلى الله عليه وسلم بضربي مثله بقياسيش ولام ددد ولامي ام كساني داو فرموي ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فرموي باشا أدي إيواء نازانا كاتي أو كسك دچي شهوتي خوي بحرامي بطالك دچي والعياذ بالله زنادك شهوتي خوي تفريغك بحرامي
ئەدی ئەمە گونەح نییە، ئەدی خوا قەدەغەی نەکردووە، ئەدی حەرام نییە، ئەدی تاوانێکی گەورە نییە، ئەدی خوا گونەحی بووی نانویسی. طبعا ڕەئسەن لێرە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چاوەڕێ ئەوە ناکە ئەوان بڵێن بەڵێ یا ڕەسوڵە، پێویست ناکە، لەبەرەوە مەفهومە، لەبەرەوە شتێکی مسەلەمە، لەبەرەوە ئەوانە کە هاتوبوون سەحابەن مسلمانن دەزانن کە ئەمە یەکێکە لە کەبائیر، کە ئەمە گونەحێکی گەورەیە، تاوانێکی گەورەیە، کەسێک بچی زینا بکە بە حەرامی شەهوەتی خۆی تەفریغ بکە، ئەمە پێویست ناکە وەڵامی، بەس ئەمە نمونەیە، قیاسە، شتێک بەسەر شتێک، مەثەلەکە. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی باشە ئەتوو وا نابینی کە ئەگە یەکێک بچی بە حەرامی زینا بکە ئەدی گونەحی بووی نانووسرێ، بەڵام ئەمە هاتووە بە حەلالی کە جیماع لەگەڵ خێزانی دەکە، ئەمە خوا بۆی حەلال کردووە، ئەمە حەلالی خۆیتی، بەڵێ خێری بوو دەنووسێ، بەڵێ ئەمەش سەدەقەیە. ئەم حەدیثە وەکو باسمان کرد حەدیثێکی صحیحە ئیمامی مسلم ڕیوایەتەکە. بەڕێزان ئەگەر دیقەت بدەی کۆمەڵە پند و عیبرەت و سوود لەو حەدیثە ئێمە وەرەگرین، وە کۆمەڵە شت ئەحکام هەیە، کۆمەڵە خاڵ هەیە، هەوڵە دەین ئینشاءالله قسە لەسەر بکەین. خاڵی یەکەم بەڕێزان ئەگەر دیقەت بدەی، طبعاً ئێمە لە فەرموودەکانی پێشتریش ئەگەر لە بیرتان بی، یعنی ئەوەمان بۆ دەرەکەوی کە سوبحان الله سەحابەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەوەندە پەروشی دینەکەیان بوون، ئەوەندە پەروشی زانینی شەرعی خوا و ئەحکامی شەریعەت و حەلال و حەرام بووینە، یعنی ڕوبعی ئەوەندەش بەلکو هەر لەوانە یەک لەسەر دەی ئەوەندەش خەریکی دنیا نەبووینە، فکریان مەشغول نەبووە بە دنیا. یعنی سبحان الله ئەوانە دیقەت بدە بەڕێزان، ئەوانە نەهاتوونە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پرسیارەی ئەوە بکەن یا ڕەسوڵ الله هەرێ باشە بۆچی کۆمەڵە خەڵک هەیە دەوڵەمەندە بۆچی ئێمە فەقیرین؟ بزانە چەند جیاوازە بەڕێزان. سە زۆر کەس هەیە بەداخەوە مەسەلەن لە ژیانی خۆی بێزارە، کە دەبینی مەسەلەن خۆی بەراورد دەکەت لەگەڵ ئەوانی کە خوا پێداوان، ئەوانی کە دەوڵەمەندن، ئەوانی کە سەروەت و سامانیان هەیە. بەڕێزان ئەمە دنیا دار و اختیبار، دار و ابتیلا تاقید دەکەتەوە، ئەویش تاقید دەکەتەوە، توش تاقید دەکەتەوە. بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمودەیەکی صحیحی هەیە دەفەرمێت انظروا إلى من هو أسفل منكم، لە ڕیوایەتێک انظروا إلى من هو دونكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. دەفەرمێت چی؟ دەفەرمێت ئێوە لە ئوموری دنیا، طبعا لە ئوموری دنیا دائما چاوت لەوە بی ئەوەی لە خوارەوەی خۆتە، چاوت لەوە نەبی ئەوەی لە سەرەوەی خۆتە، چونکە ئەگە بێت و تو تەماشای ئەوە بکەی ئەوەی لە سەرەوەی خۆتە جاحە دەبی، یعنی سپاسگوزار نابی، شکری خوا ناکەی، هەستەکەی کە خوا نەخواستە والعیاذ بالله زوڵمی لێ کردی، ستەمی لێ کردی، غەدری لێ کردی، ناشکورە بی، بوو لەبەرەوە تو دەڵێ بزانە فلان کەس خانیەکەی، ڤلەکەی، سیارەکانی، مەزرعەکەی، سەروەت و سامانی، بازرگانیەکەی، منداڵەکانی چۆن دەژین ئیلی ئاخری. بزانە ئەو کاتە ئەو هەموو نیعمەتەی کە خوا لەگەڵ توی کردووە بەکەم دێتە پێش چاوت، شکری خوا ناکەی. بەڵام ئەگەر تو چەند فەقیر بی تەماشای ئەوەی لە خوارەوەی خۆت بکەی، دەڵێ خوایە بەس نییە من ئەو هەندەم هەیە، شکری خوا دەکەی. چەند فەقیر بی هەر سپاسگوزاری، هەر شاکری، هەر حەمدی خوا دەکەی. طبعا لە ئوموری دنیا یان لە ئوموری مصیبەت و بەڵا بەڕێزان، مەسەلەن مصیبەتە کاتە سەرت، بەڵایەک، ئێ باشە ئەو مصیبەتە چەند گەورە بی خولەوە گەورەتر هەیە. ئەگەر تو تەماشای ئەوەت کرد کە یعنی یەکێک بوو نمونە کەسێکی لێمرد، منداڵی لێمرد، تەماشای کەسێکی تری کرد کاکە سێ منداڵی لە کاتێک خنکان یان مردن یان بە بوومەلەرزە مەسەلەن چەند کەسمان بینی پێشماوەیەک لە وڵاتانە مەسەلەن کە هەمووی یێوە هەبوو هەر خێزان بە کاملی، یێوە هەبوو لە خێزانی کەسێک دوو کەس چەند کەسێک لێ دەرچوون. یعنی ئەو ئێستا من کە من کەسێک خۆشەویستێک ئەحبابێکی من کە لە دەسەدەم کابرا خێزانی بی، منداڵی بی، کوڕی بی، کچی بی، بابی بی، دایکی بی، خوشکی بی، هەر کەسێک کە خۆی بەراورد دەکە لەگەڵ کەسێکی تر کە خێزانەکەی هەمووی لەدەستداوە، نیوەی لەدەستداوە، ئەو کاتە سپاسگوزارە بی. مصیبەت چەند گەورە بی گەورەتری هەیە. یان کابرا نەخۆش دەکەوی، ئازار لە جەستەی هەیە کە خۆی بەراورد دەکە لەگەڵ کەسێکی تر، ئەم نەخۆشیە چەند قورس بی، نەخۆشی قورستر هەیە.
بەڵام ئینسان ئەگەر کاتی تەماشەی ئەوە بکە ئەوەی کە هیچ نەخۆشی لێ نییە طبعا وڵی کەمێک سەر ئێشانت لێبی کەمێک پەنجەت بریندار ببی کە تو تەماشەی کەسێکی ترەکەی ئەو نەخۆشی لێ نییە ناشکورە بی وی بەڕێزم زانە سەحابەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نهاتن نەیانگوت یا رسول الله وەرە چارەیەکمان بوو بکە ئەمە ژیانمان نییە ئەمە دەژین ئەمە بەڕاستی وەزع نییە ئەمە تێدا دەژین وەکو بەداخەوە زۆر کەس یان ئەگەر واش نەڵێ زمان حالی وایە دائما شەکوای هەیە بڵێ یا رسول الله ئەوانەش مسلمان ئێمەش مسلمانین ئەمە تحملمان نەما تحمل ناکەین دوعا بکە خوای گەورە دەوڵەمەندمان بکە یان ئەتوو پارەمان بوو پێیا بکە لە هەر جێیەک بی بزانە هیچ فکری ئەوەیان نەکرد یعنی کە هاتوونە شەکوای خوان هینانە لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نەک لەبەرەوە بۆ ئەوەی کە داوای دنیا بەلکو یعنی تەنیا هەیە هەمیان فکریان مەشغولە بە قیامەت یا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ئەوانە ئەجور ها باسی ئەجرەکە ئەمە پارەمان ناوێ مشکلەمان نییە ئەمە دنیای و کۆتایی پێدێ ئەمە المهم بەس بژین الغنى عن الناس اکتفاء بکەین خلاص نامانەوێت دەوڵەمەند بین بەڵام هەندی فکر دەکەینەوە دەبین ئەو دەوڵەمەندەکان بەهۆی پارەکەیانەوە پێشمە دەچنە بەهشت بەڵام ئێمە پارەمان نییە چۆن ببەخشین فکریان بەڵام طبعا بەڕێزان فەرمودەیەکی ترمان هەیە ئیمامی ئەحمەد و ئیمامی ترمذی ڕیوایەتیان کردووە ئیمامی ترمذی بە حەسەن و صحیحی دانەوە کە دەفەرمێت يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أي 500 عام وهو 500 عام دەفەرمێت فەقیرەکانی ئومەتی من فەقیرەکانی مسلمانان لە ڕۆژی قیامەت پێش دەوڵەمەندەکان دەچنە بەهشت طبعا ئەوانەی بەهشتیە ها دەوڵەمەندەکەش بەهشتیە فەقیرەکەش بەهشتیە بەس فەقیرەکە پێش دەوڵەمەندەکە بە 500 ساڵ پێش ئەو دەچتە بەهشت بوو طبعا کە دەکەتە نیو ڕۆژی ئەو کاتە چونکە خوای گەورە دەفەرمێت چی وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ڕۆژەکانی ڕۆژی قیامەت جیاوازە لەگە ڕۆژەکانی دنیا هەر ڕۆژێک لە ڕۆژەکانی ڕۆژی قیامەت بەقەدەر 1000 ساڵی دنیاە باشە بۆیە نیو ڕۆژ زووتر فەقیرەکان دەچنە بەهشت بەقەدەر بەبەرەوە لەگەڵ دەوڵەمەندەکە یعنی 500 ساڵ لەبەر چی لەبەرەوە بەڕێزان لە فەرمودەیەکی تری صحیح پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 زانە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێت لە ڕۆژی قیامەت پێ هیچ کەسێک لا ناچی لە ڕۆژی مەحشەر لە کاتی حیساب نە لە بوو بەهشت نە لە بوو جەهەنەم حتا 4 پرسیاری لێ نەکرێ عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن علمه فيما عمل به عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه بەڕێزان بزانە چەند پرسیارە 4 پرسیارە یەک لە پرسیارەکان پرسیاری ماڵە وە لە هەر سێ پرسیارەکەی تر یەک خاڵە یەک فەرعە یەک لقە بەس پرسیاری مال 2 فەرعە پرسیاری مال 2 جانبە من أين اكتسبه وفيما أنفقه لە 4 پرسیار ئەوەی کە فەقیرە 3 پرسیاری لێ دەکرێت بەڕێزان ئەوەی کە فەقیرە لە ڕۆژی قیامەت با دڵی خۆش بیبەوە کە لە ڕۆژی قیامەت حسابی کورترە ئاسانترە خەفیفترە پرسیارەکانی یەکەکتەرکە تەڵەبەکان چەند دڵیان خۆشە کاتی کە پرسیار دێ دەڵێ لە 5 پرسیار 4 جاب دەوە لە 3 لق 2 لقی جاب دەوە هەرخەنی دەبی کە لقەک تەرکەوی پرسیارێک تەرکەوی بەڵام ئەوەی دەوڵەمەندە پرسیاری تەرکی نییە ئەوەی کە دەوڵەمەندە هیچ تەرکی تێدا نییە بەلکو ئەو پرسیاری 4ەم بۆ دەوڵەمەندەکە 2 لقە لە جاتی یەکێکیش کەوەرە ئەو پارە لە چێ پێیات کرد ئەو جا چۆن بەخشیت لە چێ هیناتوە من أين اكتسبه وفيما أنفقه بۆی بەڕێزان لێرە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە دەفەرمێت فەقیرەکانی مسلمانان پێش دەوڵەمەندەکان بە 500 ساڵ دەچنە بەهشت لەبەرەوە حسابەکەیان کورترە زووتر نەجاتیان دەبی زووتر لە مالعلم دەوڵەمەندەکەش بەهشتیە ئەوش دەچتە بەهشت بەس ڕای دەگرن کەوەرە ئەم پارە بە ملیم ئەوە چۆن وەردگرت چۆن هینات چۆن پێیات کرد چۆن بەخشید بۆیە بەڕێزان ئەم ئەوان وا تێگەیشتە بوون فەقیرەکانی سەحابە پێش بچنە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وا تێگەیشتە بوون کە دەوڵەمەندەکان پێش ئەوان دەچنە بەهشت
لەبەرەوە دەوڵەمەندەکان دەرگایەکی زۆر گەورە و فراوانیان لە پێشە بۆی پارێخوان بەخشن لە پێناو خوای گەورە هەموو فکریان مەشغولە بە ئاخیرەت بە قیامەت چۆن بچنە بەهەشت چۆن ڕەزای خوا بەدەست بهێنن چۆن خوا لێیان خۆش بی لە دنیا مشکیلە نییە با بە فەقیری بژین ئەو جە خاڵێکی تر بەڕێزان لێرە ئێمە شتێکمان هەیە پێدەگوترێ حەسەد یعنی ئیرەیی بەڵام شتێکی ترمان هەیە پێدەگوترێ غیبتە ئەمە دروستە محمودە شەرعەن بەڵام حەسەد ئیرەیی دروست نییە جیاوازی چییە طبعا ئەمە چی پەیوەندی هەیە بەو بابەتە بەڵێ ئەو سەحابانە غیبتەیان دەکرد بە برادەرەکانی خۆیان ئەوانی کە دەوڵەمەندن بە سەحابە دەوڵەمەندەکان غیبتەیان بەوان دەهات غیبتە دەڵێ تەمەنی لەکە مثل مالی غەیریکە مع بقاء نعمة الغير عليه أما بيناسي غبطية بلام حسد تمني زوال نعمة الغير ولو لم تأتي إليك زانا چند جوازة لقل يكتر إيري أويا كاتو حسودي بكسك داببي بلي خوايا أو باري كهيتي لي بالصينية وبيدي بمن يعني هل لي بالصينية وهر نجد بمن يعني تصورك يعني يوا هي حسودي بكسك دابا خوا نعمتي لقل كردوا مثلا صحت بس صحت بي بمال من دال بي بثروة سامان بي بهر نعمتك بي حسوديكي أو لو أستيها تمنادك أو نعمتك خوالي بستين توا بانيدة تأويش نانا بان نامويد بس لو بستين دري توا زانا يعني وهي حزيلية لو بستين دري توا بدريت بو يعني أما أنانيتي بيدا قدر يعني بس من خو برستي ها بوي بس غيبتا چية غيبتا دلنا دلي تمنى بك أو نعمتيك خوالي قال أوي كردوا خوالي قال أويش بك بس نعمتي أوي لينا سين توا أما جائزة برزان أما محمودة يعني حتى بيامر صلى الله عليه وسلم فرموديك كمتفق عليه بخاري مسلم روايتك ده فرميت لا حسد إلا في اثنتين ده فرميت حسودي طبعا مش ناش تبوابي حسودي غيبطية وكو قلت معنا بلام يعني لفظ حسادتي شاتوا لي بحسد لا حسد إلا في اثنتين حسودي إلا لها مشتق ده بس لدوش الدنيا رجل آتاه الله مالا كسك خواي قورا مالك زوري في بخشيوة فسلطه الله على هلاكته في الحق ده بخشي وجال سر ماله من دالو خزمو كسو يان لسر فقير وهجار وخلق يعني لريخوا سخي طبعا أما تو حسودي بو كسب يبل خوا يا ربي خوا منيش بقدر أو ياندو بقدر أو مال بدي شرب من لو زياتر ده بخشم بلام نتمنى بكي خوا لو بالصيني بيدتتو يعني خوا لو بالصيني أقل نجدت بتو نا تمنى بكي خوا أو نعمة لك قلتوش بك هاي شيكا آسايا دعابك خوا أو نعمة لك قلتوش بك بس نك لو بالصين توا وده فرميت ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها حكمة داناي علم زانستو شارزاي كفعلا أويش لبيناو خواي قورا خلقي فير بك يعني كسكي زانايك عالمك دانايك يعني تو تمنى بكيكا توشوكو أو بي بو أوي توشوكو أو خير بدز بيني أما درسته بوي برزان هي أمي لنيوان صحابة أما بلين مسابقة ومسارعة وتنافس بوا لنيوان ياندا باشا خواي قورا فرمي سابقوا إلى مغفرة من ربكم إنسان مسلمان ده بيوابي ده بيهول بدا منافسة لنيوان خوانو لنيوان مسلمان كانت إلا بأمور خير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض يان بيامر صلى الله عليه وسلم لفرموديك كمتفق عليه بادروا بالأعمال هول بدن يعني تماشي يكتر بكانوا وتو هول بدا بيش براكت شاكيك بكا كويستي أو مثلا بيش أو سلام بكا تو سلام بكا خيرهم الذي يبدأهم بالسلام تو هول بدا لو شاك تربي تو هول بدا لو باش تربي ساني مسلمان ده بيوابي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إيه برزان لأمور الدنيا قلت من انظروا إلى من هو أسفل منكم لأمور قيامة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني لأمور علم مثلا بون منا ناكري طلبيك لزانكو بون منا تماشبك بزاني تشيل جهان طلبة لهموي خراب ترى بون منا أو 4 درس كوتوا بس دبيني كسك يتر هر لدرسك درنجو بيت بلد الحمد لله خو بس نيا من 4 درس كوتو بس نيا من 3 درس درچوما 4 درس درچوما فلان كاس هر 1 درسيش درنجو
وڵا ئەوها بیر بکەوە توش وەکو ئەو لێدێ خراپتریش لێدێ نابێ دەبی تەماشای ئەوە بکەی بڵێ باشە من بۆ چار کەوتم تەماشای ئەوە بکەی ئەوەی کە یەک کەوتووە تەماشای ئەو بکەی ئەوەی کە دەرچووە تەماشای ئەگەر دەریش چووی نابێ بڵێ الحەمدوللا مادام من ئێوە هەیە تەنانەت دەچتە ئیمتیحان بەس بۆ دەرچوون وەڵام دەدێتەوە بەس بۆەوەی دەرچی وەڵام دێتەوە ئەمە کەی ئینسانی زیرەک ئینسانی ژیر ئینسانی عاقل نابێ ئەوە بیر بکەتەوە دەبی هەوڵ بدە ئەگەر یەکێک لەو زیرەکتر بی دەبی شەو ڕۆژ هەوڵ بدە بڵێ بۆ ئەو فەرقی چییە لەگەڵ من بۆ ئەو لە من زیرەکتر بۆ ئەو دەرەجە لە من زیاتر دەینی شەرت بێ من ئەم جارە هەوڵ بدەم لەو زیاتر بین ئەوها بڵێن بەرامبەر یەکتر ئەوها بن لە بڵێن لە ئوموری علم و لە ئوموری ئاخیرەت و لە دینداری لە تەقوا نابێ بڵێ مەسەلەن بەس نییە من فەرزەکان دەکەم بەس نییە من نوێژەکەم فلان کەس هە نوێژیش ناکە والله الحەمدوللا من مانگی ڕەمەزان هەمووی بەڕۆژی دەبم تەراوی حەکەم فلان کەس بەڕۆژیش نابی ئەوها دەبی تەماشای ئەوانە بکەی کە ئەوانەی تۆ بەڕۆژی دەبی تەراویح دەکەی بەڵام شەو نوێژ ناکەی مەسەلەن تەماشای ئەوە بکەوی کە شەو نوێژەکە بۆی توش هام بدرێ بۆی کە بیکەی سەدەقە بۆی ئەوەی کە سەدەقە ئەوەی زەکات ئەوەی عیبادە ئەوەی سنەتەکان ئەنجامەدە دەبی تەماشای ئەوە بکەی ئەوەی کە ئەوەی زیاتر تەقوای خوای گەورەی لە ناو دڵیت ئەوەی زیاتر لە خوا دەترسی ئەوەی زیاتر عیبادەت دەکە لە ئوموری دنیا گوتمان نە ئینسان دەبی تەماشای ئەوەی لە خوارەوەی خۆ بکە لە ئوموری ئاخیرەت و علم و شتی باش ئینسان تەماشای ئەوە بکە ئەوەی کە لە خۆی چاکتر و باشترە خاڵێکی تر بەڕێزان لێرە باسی کۆمەڵە ذکر کراوە ئەمە بەڵگەیە لەسەر فەزڵ و گەورەیی و گرنگی ئەم زکرانەی کە لەم حەدیثانەدا هاتووە وە لە دەیان حەدیثی تریش هاتووە مەسەلەی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله أو ذكرانك حتى خواهي قولة لسورتي كهف دفرميت المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهذا فرميت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا لرزور بي أهل تفسير دفرميت باقيات الصالحات ما بستي بي أو ذكرانية أم وردانية كذا فرميت المال والبنون زينة الحياة الدنيا مال من دال زينة دنيايا بلام إنما أموالكم وأولادكم فتنة زور جارج دبيت فتنة ومصيبته بلاو لو أنا دبيت هو يوي ككابرا بيشت جهنم بهوي من دالكاني مثلا خوا بنامان بلام دفرميت والباقيات الصالحات كأو ذكر ورد أو أنا خير عند ربك ثوابا وخير أملا بوي لا فرموديك صحيح إمام مسلم روايتك بأمر صلى الله عليه وسلم دفرميت شيء إن أحب الكلام إلى الله زانا برزان خوشويسترين وش الله إخوة يعني چەند خۆشە ئەتو بزانێ ئەو وشانە ئەو زکرانە خوا خۆشی دەوێت کاکە ئاسانە چی وای لێ کردو نەیکەی ناتەوێت خوا لێت خۆش بی ناتەوێت خوا ئەتوی خۆش بوێت ئەم شتە خوای دڵی خوا خۆشەکە یعنی ئەتو ئەو شتانە خوای گەورە خۆشی دەوێت ئەم زکرانە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی إن أحب الكلام إلى الله خۆشەویستترین وشە و قسە وتە لە لای خوا چییە سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت هیچ مشکلە نییە بە هەر هیچیان هەر جیهانیان لەوانە دەست پێ بکەی ئاسایە هەر ڕۆژێک الحمد لله ڕۆژێک سبحان الله ڕۆژێک سبحان الله پێشتر ڕۆژێک لا إله إلا الله پێشتر ڕۆژێک الله أكبر دواتر یعنی ئاساییە باش و پێش بخی مهم ئەمانە خۆشەویستترین وشە و وتە و ذکرن لە لای خوا خاڵێکی تر بەڕێزان ئەویش بە ئەم حەدیثە بەڵگەیە لەسەر ئەوە کە صدقة تنيا لمال نادري صدقة تنيا لمال نادري بلكو صدقة وكو قطبان لو شش لقسا لا أمر بچاكا نهي لخرابة أوانيك لو فرمودتا هاتوا بلكو حتى زور شتر هي لفرمودتر هاتوا ليرنا هاتوا يعني مثلا لا أبو ذر دجيرتا وكا فرموديك صحيحة إمام الترمذي وابن حبان روايتي عن كردوا وإمام البخاري بس لا كتاب أدبي مفرط روايتي كردوا ده فرميت وتبسمك في وجه أخيك صدقة يعني سبحان الله برزان نقصيك تكردوها نا هيج ماندوبوي مجرد كتو برانبر برايكي مسلمان خود بزرد خنوة نك بتشاوكي ناو تشاوكي قرشو بعبوسي يعني چه تكليفي تيدا چه قرساتيكي تيدا كاكا قال هيج نبي خو أما ضلي خوشك أو براكت كدبيني أتو أوها برو خوشي بزرد خنوة وروبروي أودي دلي خوشبي بوي صدقية كاكا أجر خيرة يان أتوكا بس أو عندك ضرر بخلق نجيني أما صدقية بس ضرر هيش نكي هيش قسنكي هيش كردوانكي
بس ضرر بخلق نجيني أو الصدقية. بوي بيغمر صلى الله عليه وسلم فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، كمتفق عليه بخاري مسلم روايات. يعني مثلا دالي بون مناكتو ميوانا كديت سيروش وكو بيشتريش باز ما كلا برنامج كانت كأما هندق لزانان دالين هر واجبة بلام دواي سيروش كخزمتك أما صدقة، هر خزمتك يديك الضيافة 3 أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. يان برزان مثلا تنانت أتو دارك دا تشيني لجيك أم دارا قورة دا بيسبين طيرو طالك مثلا بالنديك سودي لي ورقري كسك ديش تجير دارك سيبركي سودي لي ورقري ها أما صدقية. زانا في عمر صلى الله عليه وسلم لفرموديكي صحيح متفق عليه بخاري مسلم ده فرمين ما من مسلم يغرس غرسا هر كسك دارك هر دارك بتشيني إلا كان له إلا كان ما أكل منه له صدقة. هر شتك لو دارك اللي خورا لدهاتو لمستقبل أتو مردي هر نشماوي أم دارا قورا بوا بري قرتوا هر كسك اللي بخد سود اللي ور بقري بركي صدقية وكويتو صدقة بردوامة صدقية جارية وما سرق منه له صدقة حتى أقريك شو عندك اللي دزي بوتو خير دا نسري بو أو جناح دا نسري. وما أكل السبع منه فهو له صدقة آجالا كاد دارو درختكي بلين قلايكاني خوارد مرو بزنو مرو مالات ها خير بوتو دا نسري. وما أكلت الطير فهو لك صدقة بالنديك هات السري خواردي فهو لك ها ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. يعني تنانت هر سودك بي يعني بعام وكو قلتم مثلا سيبركي دا أم دارة لجير سيبركي دا حسيوة صدقة لو تو دا حساب دبي. حتى برزان دالين نويجي جماعات بونمون أتو نويجي جماعات كردوة كسكاتوة دواكوتوة نويجي جماعات توابوة هي أولا ناوية لناوية دالتي في عمر صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. يعني أقرتو بلي والله ورا من جارك النويج دا كموا بو أوي أتو خير جماعات بيبقي وكوي صدقك لقى الكردوة ناوي ناوي لنراوى الصدقة بريزا باشا. تناند لفرموديك صحيح بزانة شن قرنقة دا فرميت بيعمر صلى الله عليه وسلم من أقرض رجلا مسلما دراهم مرتين كان له أجر صدقتها مرة واحدة. أتو باريكت بقرت دايتا كسك أما جاري كم خيري قردكت بودا نسري خيري أوي كتو بقرد الدايت. أجر جاري دوا مش قرد الداي وكو أوي جارك أتو مالكت بخشي وبقدر أم مالك داتا أو كسا وكو أوي بقدر أو ماليت بخشي وبو كسا خيري أود بودا نسري جاري كم خيري قدرك جاري دوام خيري مالك بصدقة خطو مالكت هر ورقري ولا أخيري خد جاري دوا مش دوار بقرد الدايت دواي ورقري بس وكو أوي بكامل بارك الدايتا أو كسا باشا. بلكو لا فرمودي داتو ما دخولين دا فرميت كل معروف صدقة هر شاكيك يتلا وزيات البرزان أما قشت قيلة هر شاكيك كل معروف صدقة باشا. لا برقي أخيري وكو باس ما كروا في بضع أحدكم صدقة لرزانيان دو رأيان هي هندك دالين بيويست نيتكي لقلبي أو كسيك جوتا بيتولى قال خيزاني يعني نيتي طبعا ذكرك طيبات هي ومثلا كابرا مسلمان بي طبعا أو هندك أو ده كان مرج بس تنانات هندك لزانين دالين حتى أوش مرجني كابرا بس مسلمان بي حتى أجر نيتي تنانات أو خيري بويدا نسري لبرا وشو كابي عمر صلى الله عليه وسلم لو فرمو ده أويت دانية بس نيتي كسكش ناكا والله هندك دالين نا مثلا حتى لفرمودي كتر هاتوها كبخاري مسلم رواياتي عن كردوا كباسي أودك ده فرميت حتى اللقمة يضعها في امرأته ده فرميت كاتي كبياوك بارونانك ديكتناو دمي خيزانك بخير وبصدقه وبأجر بويدا نسري طبعا باسي أوش نكره وكا أجر نيتكي بو خوابي حتى أبوي عندك لزاني ده حتى أجر جلبي نيش نبي طبعا ولو فرق زورة كابرا لبر ترسي خوا نكلبر طبعا أولاد بي مسلمان بي نكابرا كي كافر يعني لا روي إنساني ولا روي خوشويستي بشي أو كار أنجام ده لا قيامات هيج باداشتي نية بلام كابرا دبي مسلمان بي أو جاء
خزمەتی بڵێن خێزانی بکە یان ئاگای لێبی یان وەکو گوتمان پاروینانی بکەتە ناودەمی ئەمە بە سەدەقە و بەخێر بوو دەنووسرێ بەڵام با ئەگەر نیەتیشی لەگەڵ نەوی بەس دەبی طبعاً چبی مسلمان بی بۆیە بەڕێزان ئەوجا بڵێن کاتمان وە بەرەو کوتایی دەچی قاعدەیەک هەیە دەڵێ المباحات تصبح یان تصير طاعات بالنيات الصادقات زانە هەندێک شتەیە مباح يعني نەواجبە نەفەرزە يعني مباحە بیکەی نەیکەی وەکوێکە بەڵام ئەگەر نیەتی باشی لە پشتبی دەبیتە عیبادە دەبیتە سەدەقە يعني وەکو گوتمان وەکو ئەو مەسەلەی کابرا شەهوەتی خۆی بەتاڵ دەکە کابرا قەزای حاجەی خۆی دە کابرا ڕەغبەت و يعني وەکو گوتمان کە دەچتە لای خێزانی ئەمە مباحە بەڵکو ئەمە خۆی حەزی لێیە کەس ئەمری پێ نەکردووە هیچ فەرز و سنەت نییە مەسەل لێرە لەو جانبەوە بەڵام ئەوجا چونکە ئەگەر نیەتەکەی بۆ خوایە لێرە خوای گەورە بە خێر و بە ئەجر و بە سەدەقە بۆی دەنووسرێ بۆیە ئێمە ئینشاءڵڵا ینی بەو ئەندازە ئیکتیفاکەن دەکرێت طبعاً ینی قسەی زیاتریش بکرێت لەسەر ئەم فەرمودەیە چونکە وەکو باسمان کرد فەرمودەیەکی گشتگیرە ینی بەحەقەت بەڵام پەیوەندی هەیە لەگەڵ فەرمودەی داهاتوو ئینشاءڵڵا لە بەرنامەی داهاتوو حتمما ئەگەر هەندێک شتمان لەبیر چوو بیان باسمان نەکردبی لە فەرمودەی داهاتوو زیاتر تركيزي لسركين إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.